apige, leta msumari anapige, leta hama apika, leta msumeno anapige, leta mengine, leta kale kenye kanakuwa kasala ate banamsaidie. Oro iko nasema ya kwamba hali iko mumenye kwevula ikatonya na waza hakukuwa karibu na mtoni. Iko saa mtu anaweza kamata safina wende tengeneza kule yule kitundu, bandu bakwimera, watu watasema huyu mtu anachanganikiwa. Iko natengeneza safina, hakuna bahari yenye kuapa. Eske kwa mwana anaweza tengeneza bochaka na weke kule yule? Si watambana iko duru. Naye ndio hivyo. Na iko anahubiri watu mashi nitawanga, Mungu akabangamiza, acheni dhambi. Lakini watu hawakuacha dhambi zao, hawakufanya toba, lakini waliendelea kufanya dhambi. Wako wanajipiga, yani kila aina ya dhambi walifanya. Na waza bamoya balikuwa bashaanza jipanga majina, ningaba mala. Sijui kama hivyo hiyo term namba ilikuwa kwa wakati. Lakini na waza nao balikuwa wanasema hivyo. Kama bangesema mkiswahili balikuwa na lugha yao. Sasa Mungu akasema hivi, fanya safina, tengeneza. Noa akatengeneza safina kwa sababu ni mwenye haki, lakini nampenda Mungu sana. Akampatia na condition kisi safina itakuwa. Mungu akapita na mwambia na mezile ya safina kisi itakuwa largeur na longueur. Akamwambia hivi, safina yako ikuwe na 150 largeur, ya longueur 150 metre. Kisha akamwambia hivi, na largeur yake upana uifanye ikuwe ya 25 metre, na wembamba wake bukwe bwa 15. Yote Mungu anamwambia. Sasa wakati Noa anafanya hivyo, anamwambia tena hivyo, anasema na katika ubavu wa ile safina weko dirisha. Ni Ufunuo